Te reo rangatira me ona tikanga, nā matua te hira moana wharenui. Timatanga Korero. E te whānau tēnā koutou katoa. This is a learning platform, learning te reo rangatira, a step-by-step learning activity for all the whānau. Remember, learning is fun. Timatanga Korero. E te whānau tēnā koutou katoa. Greetings to everyone. Ko matua te hira tōku ingoa. My name is Matua te hira. No kirikiri roa ahau. I am from Hamilton. He tangata rangi Māori e ahau. I am a graceful person. Ko tōku hia. My goals are: he tangata aha koe. What type of person are you? He tangata rangi Māori e ahau. I am a graceful person. He tangata ngākau mahaki ahau. I am a pleasant person. He tangata hu Māori e ahau. I am a mild-mannered person. He tangata aha koe. He tangata mahaki ahau. I am a humble person. He tangata mate oha ahau. I am a lovable person. He tangata hihiko ahau. I am a brisk, cheerful, inspired, energetic, spirited, lovely person. Ko tōku hia, my goals are: kia whai mahi ahau, to pursue my own job. Kia whai I te mātauranga, to pursue education. Kia whai I tōku ake manga, to pursue my own empowerment. Ko tōku hia, kia rapu he whai ai pō ahau. Kia rapu he whare ahau. Kia rapu he motoka ahau. Patapātai, tēnā koe, hello to you. Kia ora koe, haia. Ko waito wingoa, what is your name? No whea koe, where are you from? He tangata aha koe, what type of person are you? He aha o hia, what are your goals? Tēnā koutou katoa, ko hine ngākau ahau. No tāmaki makaurau ahau. He wahine hihiri ahau. Ko tōku hia, kia whai I oku whainga. Nō rere te whānau tēnā koutou katoa.
Thank you.